Yeshua o saunei o le mawhai ona o whangalo in a low alofa Silly silly ese Taimi o te whangalo ina Whamanu yanga wa e saunia Whawhetai I low alofa E ui ina whainga tā Ua o I loa nei Ua nao o e Yesu O te sawai Ua o sau nei Whaamaua lalo Sisi o lima Ia te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma Ua e whaia O nā o oe lofa Moe moe Yesu e whawhetai O lea lofa ua e whalia I lunga o le sātau Ina ia whamangalo ina O auanga sala O ai au se tangata whatau waa Ua e manatu mai ai alofa tu noa Wa e foa I mai E ui ina mai na tā Ua o I loa nei Ua nao o I Yesu Ua nao Yesu O te sawai O sau nei Whaamau na Sisi o rima Ia te oi Yesu Yesu e whawhetai Loa lofa I mea uma Ua e whaia Nā o oe lofa Moe moe Yesu e whawhetai Hawa nei a te ahu Lovi Hai ia whawho I le tama Whawhetai O le ese lo nei loto Whawhetai I mea Hua o sau nei Whaamau a lalo Sisi o lima Ia te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma O nā oe lofa Moe moe Yesu e whawhetai Loa lofa Yesu e Atoa ma lauanga le whawhetai Yesu e Yesu e whawhetai Whawhetai Yesu Loa li I whawhetai I loa lele Yesu e whawhetai Ia e whaafetai alo tātou li imo tātou whaaola e tu sai fo I male. Nei aso, wa wana pule lava o ia e tai mailo tu soifua I molo nei ola. E o tātou au lia mai eile nei e fo I tu lao le fiafi I le tātou pulo kalame e me se fo I. Ia ole amataina fo I o tātou o onga whaitu spaia I lunga o le nei fo I tu langa o le Facebook tātou te whaonga hina ia pe lava fo I o le sila fia. Ia o le tele I o au nā lea tua o lo whaapiona la tau la ngaina la whiongpa I a lea tua ia I lungo tele lavo fo I o vahenga ia ai o no le toa tele o nisi o I la tau I mol sila fia ia toa tele lava nisi o la tau o lo whaapiona message mai ia maseni mai fo I ni a la tau meli fo I le tūlanga o le tamu whai e whaingi tātou o ngā tuspa ia ia o te iloa ia a whiwa whanau lea nganga e mana o mia fuilana o ha o le leima taha upo tuspa ia ai o se itu e ese le
sa fa finga ta ia te ona fai se fai unga ni mata upu nei o le fai ni o nga fu ni tu spa ia no fa pe fai ma le pe tai ona e lo tatu nunga ia to tele lavo ni so o to e ia o nga i to e kalesia ia ma so se a we me wa o ina o to o le pito si na finga ta ai mi se foi e foi ni so i lato ia o ma ko ile ia le Hebrew ma le Greek so o tu so tu langa le la au le te mi ne o le la au le sami loroto ile ngata tele ia fe ai e to telefo ila to fo yo le mai fo la to fo ia la ngona ya o nga la to tatonunga pa o se tu langa fo ia la ngona ile fa ma wala no le loto ia la polu tato lo fa le ato o tato lo na o ni vai vaenga le se sina te lo o matu spa ia o ni sio vaenga o te o leo te sa o ina ya o ia te fa so to fo ia se fa mo yanga ya te o to ina ia tupu lo to wola fa le nganga ai lia lu loala tatu prokalame fo nei fiafi ma e au ia tau na e nei nisiona tangato te fia fa fitaia o vai to tele o comment mai la to e fo lo comment mai o vele fa mo le prokalame nei Kevin Life Ministries fa mo yanga ia te auto ia ai o tele o taimi to te fa ai mai lava ia tau fa tu prokalame ia ai e to tele fa longo ai si mato ainga e bo sio to lua fo ia o tele o taimi mo si la fiana le sio to lua ia le se me ka se Kevin Life Ministry tu so wa live na fai mai sio si mato ainga ia te au te e fai ni ia ta mai video fa ma lo si e tangata fo ile ona na vai o tele mo mi tu langa fo io tangata wa misa i lungo Facebook o fa ngal Facebook e fai ia tau complain o mi umo fai no Facebook but it's a really great platform for le fa ngai na mo vi ngole tu ia o le vala na fai mai si mato ainga ia o tele tawa so ma fo fa e fai se prokalame fa pe ia pe fai le fo ni prokalame o ves fa manianga ia te oi mo le fa taisho mato ainga ia esta posiana usuali uiva ia mo le taulongo mai fo i martu tu me tau e fai me le ia no la fo lo ino mo fi le mu lo to ia mata lo piona ia o le tanga to fia fa tai ia o le o si utinai sa mo io lo fa pe fu na talo me su utina mo o mala ni sui pe mi uma lava ia uma mala au mai ia su utina fu lele ia ma fa tai mai fu lele io la talo mai mo lo kalame ia o istanga to fia fa tai o to ia to talo sanga il telo taimi ia o lo fa pe o no to talo mai mo wa fu lo kalame mo si la fia ile fa mo fia ia la utu ile tu fu lele o te manu ia o le ri ia wa o te mine pe o lo ke halu ko kongole o le vai vo lele o mata o istangata le ka foi kilo me por ala tala a fight nga sis nga sasia ever ka fanga nga me o you vo yeah anyways o le sila tangata o te fia fafta ia o ta ma fa le nga sunga ya fa finga ya isa ya la meta ia o lo fa peona isa moa ia o ia lea sa fa peona fo ina lo ola fa le nganga ia mafanga ina fo ia ina ia mafai ona o ia fo le na leo ina lo wanganga ia o ia lea ina te pui mai ia u tu langa vo le lo so nga lu ikua ko mero tu sia ku spa ia ia o ia la lea na fa peona tu wa tu tono le pavo ile le ina ia o ha o mta o pro tu spa ia mo le fa tai o fo va so len ke ngi plus signing ke ngi ai video me fo ia sa fo le message fo le ina i sio tala te fa tu lunga nei e le te mi sa o lo ma fo ai se le tala la te fa ia message me to ma fa la nga fo mai san mai se le fa ngor kala o le tala la no fa yo le upu ai nga tua sa fa nga ina o no lo to ma fa e translate le upu Trinity le tua le tamale tua le alo ma le tua le nganga o tango fu le tam fai to fa sa o to tas pa ia le upu fa sa o fu le ona sa ia so tai mai fu le mo le pui nga lavo tato it's really nice to have people fu le accountable mo tangata fu le pe no fa ia to have a teachable heart ona fa sa o mai o se si fa mo la no wa tatu le lo mo me o mo te le la te mi ia o te no fo tu no nei mo la un atu ia ke le yo ngai correction i tu atu fu le ia o si to lua fo tu mai o le mea lea yo sio tina ia le ngata fo lea yo o lo tama fa le nganga o tangata ia they speak over my life o lo tama fa le nganga yo sio to lua ia o lo tina ia ma tu my in-laws fa tai fo ina yo in-laws lo mother in-law ia ma lo father in-law ia lo fa pe na lango ma lo si fo nei prokalame ma talo mo tato amen o le finga tato prokalame ia la polo tatu te le lo fa le ato te talo mai mo au on o le au ni tonu o le sami loto
o te iloa ia e fai fo ia le kele o tangata o le a la tau luina o le Hebrew ma le Greek ma tulanga i wa le a walu fo ia le loto tu spa ia ma te lo vaenga tatou ai tatou fa mo le nganga o le tua io ia tatou talo le tasi let's walk in love le tatou o tono tu spa ia pe no fai atu le la tanga fa ali ma tu ma tu spa ia ma se o fo la fa tinoina ona o te lo le o onga le nei ia e mau ese el to te lo wai fo o tangata te lo e kalesia ma la to fo ta tonunga ia te lo fai atu la o lo me uma nei o onga la tu ina tu o le afa pe no o fa vaina la ve lo ta tonunga tu spa ia manisi fo o onga mai ma tu fa le nganga ia manisi fo i la to o le au scholars tu spa ia ma me uma la fo ino o wa ina mai le la au fa pe no tu ina tu fa manu ia o to pe no fai atu i o la fai ngama langa ia e fai singa kele o ngai I pay money to study sa o walu fu ia to study masu su era fing pa ia le tua tu tongi le pili ia o tu spa ia me umana ina ia ma fai ona le la e mo fu ne ia fef amen amen ku so le e mo fu te mine thank God for blessing le la e mo fu ai ni si o ngai le tu tongi sa pili ale la ku fu ka ko pa study a vios fa manyanga ia te o to ia o nei la fiafi te mana o mia oe e lau peni malau a foi o le peni ma le tūlanga o le api fa mau lalo mau tu spa ia ai o te mana o ia te oe e te fa longo ia e malama ai au e te fa longo ina ia e finau mai ai a fai to le ese ona ele tangata o lau fili ya o ia le meta tonu ai a o la na no tu sesi because o lau already decided meta tonu ai ai tilo i to tonu tu spa ia to e tango la to siaki le miana te tonu ai pe va ai o tungo te fa alia tungo tonu tu spa ia to e alwa o to so so pe no fa tu o sami lo to le walu le temi nei ia o le la walu e mai mata upu o te loa e soifua malolo ina molo wanganga o la fefila ne lo tan no ai e ao iso stangata ona i loa o ai ia ai te le i loa ia e i loa le tua ai e i loa foi po ai o ina ia mafai ona e ai vai tonu ina oi e tu se male fiong pa ia le tu o le ase point of view o tu pa ia te oi tato talo le tuol matu tama e nei e fiafi o le talo i la upu talo i la fio la fa unga mai upu i lo ngutu fa tau tala ina ai lo nei tangata fa te inga i fa fa mo fie e mis foi fa manuia sio matu o tunu o lau fa na uma fa peona mo moli fetalai o tama ia na tia le tangata ai ma o lunga lo vi inga o no swafo o Yesu o vala au toi tala o matu mata fa le nganga unveil the scripture Father for us tonight in the name of Jesus we pray hallelujah amen and amen ole a faila o iso pen so penim so api le la tato o tato tata noi le fiong pa ia le tua ai o te mana ole la fia fili nei o le la tala no ile famele ile afo i vaenga i tolu o tangata o le tangata ole o ia o le anganga e faile mafau po le loto e no foi to tonu le tino fa pena ina ia faingo fiona ona e tasi le tangata o vaenga i e tolu na faia i le atua o le tangata o le anganga le la tato le la walu tala noa a vatu mau tu spa ia le ta u ai le anganga o le afo le point of view o le au tangata tu spa ia o le papina fo le afo ile so le mafau ia matulanga na ia fa pena fo la lotino foi upula tu spa ia o fe la vala le me la tamu fai fo e afo mena ta wole o la peni i fo stemi to fo itua tatu talo ile tu so so ani mene fia fitato wa onga ole le upule ale atua ia Israel fu ma Israel lue fa longo mahia o Jehova lo tato tua o Jehova e to atasi lava ia o Jehova e to atasi lava ia o le upu Jehova le ala fa liuma le upu God o le upu Elohim no winga e tolu tamale alo tamale le nganga pa io wai numero tele le upu Elohim le upu e Peru no winga la o le upu Elohim o le upu Jehova le upu atua le i o Jehova lo tato atua o le upu atua le i o la fa liuma le upu na Elohim fo mai la o Jehova e to atasi lava ia o le atua la e tolu ona persona ai tasi ana ia va ese la le upu ai nga atua le no fa nga ina mua ono o kengia ia ai fa nga le upu tolu tasi pa ia tu se tamale alo le tamale la nganga le so amen so o le upu la
a tolu tasi pa ia o le tatou la fa tolu fa fo mai ia e lo fa atu ia Jehova lo atua ma lo loto atoa ma lo wanganga atoa ma lo malosi atoa fia vaenga na ta u me tonu fa upuna e tolu foi mai a o lo loto atoa ma lo wanganga atoa ma lo malosi atoa o nai to tonu fa uputus pa ia na te fai tau mai no Facebook e tolu vaenga nei o fete mo wai le malosi ele ma fai lo wanganga o na lusi i lunga se ona si lunga se puki pe sauru ma fo si di puti e si elea ele e si ero malosi mai lea ile tino e tolu la vaenga na tala no il foi upule na o le loto o le anganga malea male malosi male tino o vaenga o mala le o tangata fo male o flele foi uputus pa imu tu la fono le lo fo mai ia lo fa atu ia Jehova lo watua ma lo loto atoa ma lo wanganga atoa ma lo malosi atoa o le tangata atoa la na o le mafau o le anganga ma le tino pe o fai atu ele leilo va ail tus pa ifu mele upper tus pa yo le moni mau o le to lua ma le to tolu fa mau tu wina ine the witness of two or three witness everything will be established a fai te o sausi tangata fai atu ia te oi mo va ia Kevin farkalapi ai fa mai ai deus kama Kevin ko fai la ungas kama Kevin e te reta tonu nang lai tasi moni mau al te mia lai tu watu ele fa mai so le o ngar kama la Kevin farkalapi now ko lua moni mau fa mau tu wina ilo ia pa lua ku malesto tolu o lela o no winga o lo umana tatu va ai tu i o le fa martal tu spa ia e alo fa atu ia Jehova le tua ma lo loto atoa o lo wanganga atoa ma lo malosi atoa ese la o lai vai mer tu spa ia ese le nganga ese le loto e ila ni stanga tana na fu ina fi nau me tau le tua nai na fi nau me tau fo mai Kevin ele isi nganga i tono tangata ona na le mana vaola na ave le tua no fe sidi la ai fa fera le nganga mo se le na wa i nungo le maunga fa fera le nganga mo se le na wa i nungo le maunga le na wa tala no ma Yesu a faila na wa le nganga mo se lo no winga la wa foi lo no ia fe no tu mai mo se mai na ye what lo winga was se ro na tala tu pa ia fo mai o Yesu o le ulu wa tangata le na tu mai na ye what lo winga o mo se ko ko mai wo o ia na ka mo lo winga pe pelo na ku pa ia pa now ele pe pelo tu pa ia ele fa au tu pa ia e fa au tangata fa ta tu pa ia tu pa ia lai manino mai tu fa ke ne se ta fa linga ia ta tu o tu no fo lele e la temi o ta ma wi ta tu sa o onga ona tatu ona faali tu le foi upotus pa ia ule tonu ia a le bo faali tu foi upotus pa ia to pule o pola lo fukunga inge fukunga ia ana va vai metus pa ia ese le meta o le loto ese le meta o le nganga o le tangata to ala na o le loto nganga ma le tino le la tatu e vatu uma mau tu pa ia e te no fo me o fa mau ila lo wa ia ona fai mai la ia o le vai nga to na tangata e te tau ona foi ona ia lo fai le tu fo mai la ia foi lo loto o upu nei o te fai atu ai ia te oe i le aso nei ia e matua o so o ai i lau whanau ma ia e tau tala ai pe a e nofo i lo fale pe a e savali foi i le ala pe a e ta oto pe a e tu lai foi ia e fusi ai e fai ma fai longa i lo lima e avea foi ma pale i le va o mata tu so o lo lofa i le atua ma lo loto atoa ma lo wanganga atoa ma lo tino atoa ma your whole being o le mata upu na fa mai tala tu spa ia e a wa o i le whanau e ka oko i lalo i le afo i le po e fai lo watali e a lofa i le atua i ma lo loto atoa o le upu na tu spa ia fo mai e a wa o le whanau pe te savali ke alu ave le aonga e a lofa i le atua fa malo sia i le atua e a lofa i le atua i lo tangata atoa ala amen o le mori mua la na mai tono tu spa ia now we know ona vai mai tono tu spa ia le tu langa i pe ono tano tuai e tonu la vai nga o fo era ona ta ona ta upu ne le la tano le fia fil nei ona a e mala mai vai nga nei tonu le faingo fia i fo ia ona e loa po fele leo le atua o fele leo le tangata o le a fo le leo o ia
ona e tatau ona e iloa o loa nganga la o loa nganga o le vaenga le o le tangata o le vaenga le e so ta i le atua o le nganga ma le tua o tau le upertus pa ia fumatala Yesu mo la tau e tapua i le atua ia tapua i mai le nganga the spirit ma fa maon e te tapua i mai la i loa nganga le la tatou a vatu ia nisio mau la vatu nisio mau ia mai tono tus pa ia ina ia e loa tangwa o fa mau la lo mo mau mo le na o le tusi e peru a tatou no mo fenging fo e tele nisi mau ia o nisio mau tau no ona e peru no mata upu fa o le foi upu sful mare loa foi mai a wa o lo ola le fionga le atua o lo o matuanga lue foi o lo o sili fo'i lona maai i pelu uma e whaatau maai i tū. O lo o vai fo'i e o lava i vai e se ina o le loto ma le anganga. Vai e se mai e vai me tu spa ia le loto vai e se mai ma le anganga o lai vai e le upo le atua fa mai e maai le upo le atua e vai ai. Fa mai fula ia na tu fa mai o ngā tino foi ma ano o idi o lo fa masino foi o la fu foi mai ngā tino ma ano o idi na te loe lua me na ese me na lua ese ia foi mo me o ano ese mo me o idi fa mai e vai lua la e le fiong pa ia le e ma faina ho o ia le upo le tu tono le vana e vai lua o la vai o mal tu pa ia ile tino na ia e tu vai foi ile tino o le fiafina nei e tolu vaenga i tal no le fiafina nei o oio le anganga ma le mafaufau ma le tino lono winga o mata upu ia pito i silin le wa mata o le moli mau dona luana o porto spa ia moli mau to o lua porto tolu fa mau to ina me uma o le mau mo no vatua te no me ono fa upu fa solo mai lalo le vatua e peru fa upu sfulma lua na e te fa ai foi nunga tato screen na e te fa ai tu foi porto spa ia foi mai a wa o lo ola le fionga le tu o lo matuanga lue foi o lo sili foi lona ma ai i peru uma e fa tau ma ai tu o lo vai foi e o lava i vai e se ina o le loto ma le anganga o la laiva vai kuspaia a fainga vai kuspaia ia ka ko wo kuspaia ia po lava la ngisi filosofia o ngai ke vai kua ngai ko kuspaia amen se kia ka ko a tato wo tu sia Tesalonia mo Tesalonia lima amen mo Tesalonia lima foi upo lua tolu foi mai ia ato atoa o pletu spai fo mai ia ato atoa ona faapa ia ina o outou ele atua lava e ona le manuia ia tausia lava lo outou wanganga ato uma ile male loto ato maletino amen foi mai ia ato ona faapa ia ina o vaenga uma lava laia e tatau ona aonga ele upole atua e ele upo le atua mo lo wanganga o le upo le atua fa fo ina ilo ma fo fau e ma lo ina fo ilo tino amen le la tato fo me lo tala ia fo ma ia ato ato na fa pa ia ino o do ia ato le fa pa ia ino le o ile ala fo ma ia ato na fa pa ino o do ele atua lava e ona le manuia ua tausia lava lo o do wanganga ato uma ile male loto ato male tino ile ia le mata uleanga ina ile afio mai o tato o Yesu Keriso foi mai ia afio mai Yesu Keriso ele o ta uleanga ina lo wanganga o lo mafofau mo lo tino wa o le la peno ta u ni so polo kalame o lo wanganga e fa nau mena na la ina faile atua fa sau Yesu fa ya Nicodemo e ao ona e to e fa nau e aona e to e whanau i le anganga. E whanau la le anganga o le tangata, o le anganga la le na e fiso o tai ma le atua. Po le vaenga na o tangata e fiso o tai ma le atua. Ona fo i ele mawhai, ona tana noa, e nisi o tangata, e se tasi o pelo whai atu, i le tua nai, o le to tele o tangata na whi nau, mai e tea un tūlanga o la o ngai ma tūlanga o mea ton wai, pe o na whi nau mai e tea un nisi, e whaapea. O e tutu sal tangata mata i whau.
o le mana vaola a o ina oti ia le tangata pele ia tai fau lau fa metala tu spa ia la ta o to no le tusi ia le fai launga foi mai e fo ia le tangata le pala ai toi fo ile mana vaola ile men sa wai ona la o le foi upule na la fto o tele ni se fai mai te fo mai wa vai ngai foi mai o le mana vaola no inga na o le ea ai anu fai tau le tusi na ale tu se fai lau nga le fai tau mele amatanga tau tonu tau sfulu ale mi tau santi o lai tana noa ia il tamaloa leo Solomona in a natural standing point. That's why ale pauna le tu se tau we foi mentala ai foi a Solomona ai foi under the sun for mai ilalo ifo le la under the sun o mea umai tu pulalo ifo le la lai tana no, so he's talking about the natural standing point. Ele o tala noi se tu fa le nganga o le tala noa atu mai lo le tino e tu sa fa pe le tino a oti oe pe le mai le tu sa se tu lo la tala noa ia foi ia Solomona ina le tusina la tala noi ta ua under the sun to titi amata uma for mai under the sun. Why? He's talking about the natural standing point. No winga atu mai lo le natural standing point e tu sai oe male tai fau ai o oe la e te lua le tu sa male tai fau ili no in a spiritual ona fo ile ma futa se sta ifau ma le atua o le anganga me na ina ese oi o le anganga fo mertala Yesu o la to e ta po ia te ta po ile anganga ma fa maoni ile ta po sta ifau ise anganga o ta ifau la o le so o le spiritual being ile tu sa la le tangata ma ta ifau pe ona fina mai ni sia ta o le mata upu nei. Amen. O le ala e manino I o le o te va tu le o tolu ina I ma fumai le moli mau ale to lua per to tolu fa mau tu ina me uma le o ta o te tonu I fo fumai tu se Tesalonia ia ato to na fa pa ia ino o to ele atu lava e ona le manuia ia ta usia lava lo o to wanganga ato uma ile mali loto ato maletino ile mauta ile foi ia le mata uleanga ina ile fio mai o tato o li o Yesu Keriso ia nala o vatuina na o sila mai lava I lungo tato o na o vatu foi upa tu spaia fa mai la io tala a Yesu e ha ona e to fa na fa ile ya Nicodemo te mo le tu se Ioane tolu lona mata o foi upa tolu ia tu si lalo ya tolu foi upa tolu ia polione tolu foi foi upa fitu na foi mai tala Yesu au te ofo no fa ya tu e aone e to fa na fo wina so ole tangata atoa la ole anganga la tangata so ole tino le ole tu le ole tangata e fe so ta e le tino ma me to tino tu solo tino le e pe o tino le fa ngai ne te ole la fo lo langa ne fa ngoi paulo le pitanga fa le lano langi so o le sila tu o lo ma fau po le loto la fa sa mo ile loto le ma fau le la mo la tu fa ali tu fa upu ono la fa sa mo e afu e ta ma ata wala le loto ono le telo taimi ta tu sa mo ta tu ngana ta tu ma fau o le loto I ta tu ma fau mo le loto le na o te tolo ya uta tu lo le ma fau o I me le ma fau I le te ma fau I me tu Amen. Tato ilo umor tato mafau nunga I so ole la tato mafau ole mafau la ole tuler tangata e fire feeling a fight ole so ole tangata ia male nganga lo la tangata ole tuler tangata e pe va senga fa tasi male tua pe class fa tasi male tua ole tuler le tangata e fe so o tai male tua ole nganga o tangata e le fe so o tai le tua ma se mafau se tangata pe so o tai male tino Mina le ina la ngona le atua ile tino. Ono le atua fa Yesu ele o io se tino o io le nganga. E so ta ila Yesu po le atua I lo nganga. Mina le no ta no atu manuia lo nganga. Ele manuia lo mafa fa manuia lo nganga. Amen. So la ole e fa si do tu ni so fio pa ia le atua. Ai ole wa lo ta no ile mata upula le ole mo ole utala no la ole anganga ole tino ole so male mafau male ole so mafau male tino anganga mafau ia male tino le la wa le vai mo si avatu mo mau tu spa ia e lango ai le anganga ole tangata
Amen. Si tātou e vai. Po le se va ai le whenga fo le mata upu nei. Le fo se va ai Paulo, a le fo se va ai. Ai si fo I apostolo pe Peteru. Amen. I le mata upu lea e fa ta tau I le nganga le na fa na fo wina. Le nganga o le tangata. To word to Roma. Tu si lalo tātou mau nei, ia whai lava lau ia study, ala no whaia le nei awa onga, mo I lātou na talu sanga mai. Ina ia ma whai no whaia se awa onga, if so swani fo ilo lātou wola. Tau ma whai le li, ina ia ma whai on whanga ina upero lātou wola wha le nganga wai, e le lei lava lo tātou. Whamai le whai upu le lua valu. Mai whai upu lua valu ma lua iwa le Roma le lua whamai. A wā ele o le iutaia le ua vaaya ele o le peritome fo'i le ua vaaya I le tino ai peitai o le ua le vaaya o le iutaia lava lea o le peritome fo'i ua I le loto lea o loo I le anganga lea mai o le ua peritome ina I le loto lea o loo I le anganga lea ele o I la le tusi o lona vi inga ele o lona vi inga ele mai tangata ai mai le atua le fu e ta uai I le ale peritome ina o le loto la I le anganga e lua vaenga ia vai me tu spaia e ese le loto ese le anganga amene tato wola I le stato foi upule e afo tato vai po le lava se vai a Paulo le mata upule mo Corinito no mata upus fu mar fa foi upus fu mar fa amene you guys all right Whamai, a wā a whai o te tatalo I ngangana, whamai, a wā a whai o te tatalo I le ngangana ese, ua tatalo ai lo ua nganga, a ua le fua mai ni fua e lo uma fau. Whamai le tala Paulo, a o ina tatalo speaking in tongue, whamai, ua tau tala lo na nganga, a e le malama lo na ma fau. Kusa makua le iloa e le soul, le mea lai whai e le spirit. That's a word for Peritania. And I for Peritania, if I might eat for you, for my, I'll bring up the, I like the Amplified version. It says this, the version I put for my, for if I pray in an unknown tongue, my spirit, by the Holy Spirit within me, prays, but my mind is unproductive. It bears no fruit and helps nobody. For Melitala Paulo for if I pray in an unknown tongue, my spirit, by the Holy Spirit within me. For my spirit, by the Holy Spirit within me, prays, but my mind is unproductive. It bears no fruit and helps nobody. Mela na o nei te vai fo ia o na le tua nisio ila to baptiso ina ila ngang pa ia te vai o tungo le tau tala ngana ese ele o mala la ila to tala la fai ala o la te talo la to nganga amen la mela ese fo la fo vai ina le tus pa ia mata o mala vo o le meta o te talo inga ngana ese amen le la fo mata Paulo I my spirit pray by the Holy Spirit and for me unfruitful ai longa unfruitful le mine. Amen. So, o le ala o ta o tonu I ia le tu langa o le nganga ma le loto le vai le tonu I wei foi ni si pe no fai atu e ni so ila tu na fa pe mai le sia nganga tu tonu tangata e ia le nganga tu tonu tangata ta to wola le luka tonu le luka o lona mata upo se fulu ono tato Bible study le fight down a study the Bible luka o lona mata upo se fulu ma le ono o le foi upo se fulu ma le iwa nga I tolu tasi le lau fai taua o tau I loa le tala fo I le o le tala le I le whamai o le tasi tangata o tala I ala salo ma ofu o le tasi tangata ma ua ofu I le ofu pauli ma le I vavai ua ta I le leia lava ia I aso uma o le tasi tangata mativa fo'i e ngoi ala salo ua ta atia ia I lona faitutoa ua lilo I le papala ua mana o tele ia e ai momoi mea na pa uifo I le la o ai le mau oa a ua o mai uli ua eto na papala
ua o fo'i ina oti o le tangata, si highlighter fo umana fomai, ua o fo'i ina oti o le tangata mativa, ona avea lea o ia e angelu i le fata o Abramo, ua oti fo'i le mauoa ma ua tanu, ua i se oli na whaatau ngā ina o na te pā e ai lea o ia wana i loa ma mau atu ia Abramo ma la salo i lo na whata. Whai meile le whai upelua wha wa alanga atu fo i o ia ua whai atu lo ta mai Abramo ia e alofa mai ia te au ma ia e a wina mai la salo na te fufui le tumutumu o lona tamta mai lima i se vai e wha malu lu wai lo nei lau faiva a wā ua opua pua ngai le mumu o le nei yafi e le o se whaata oto le mata upu lea wha pia nisi o le whaata oto no it's not a parable o le tala mo ia o le wha o ngai Yesu le ingoa la salo ma le ingoa Abramo which mean is a true story o le tala mo i le mena na tupu la na wha o ngai Yesu ingoa mo ia o tangata e le o se whaata oto la e yaila le anganga i tonu tangata o tangata lana ola lo na anganga na alu pena mi o tonu i lumo le atua na alu le nofuanga na whaingoino o le whata o Abramo ia mar tangata la le na alu se oli au a foi lana i wa ile te mina e whaapea a e oti ona umale o langona a tato whaitau atu le tala le foi mai ua vevera le afi fo me ua vala au atu ia Abramo kuri me la salo se ilo lolo kumkumu no kumbai lima se vai e mai e tuu ilonga lau faiva se ikau wha malu wai me ua vevera le afi o la lava fo ila langona ti nga au ala nei wha se ina tato ile me fo le whaapea a e oti ona mutaile o ti nga no e oti le tino ai le oti le anganga o le anganga o le tangata e le oti mena na ina fai ele atua se oli ona na fai ele atua le ti Apollo e le oti wha le anganga ai le oti fai lo ele atua se oli e ave i aile ti Apollo wana ia faia o le atua o ia o le anganga e le oti le atua right mena na le luna fai ele atua se oli tu wale ti Apollo i susunu ai na ma ia ai o ina ma tangata ono tangata o muli le ti Apollo so o mau ia o leo te ava tu e lango ai ia i loa i le anganga tonu le tangata ma o lafu ina vavai me tu spaia amene o le anganga o le tangata lesi e tasi la lesi mata upu le i tu ai le Ezekielu te fialu tu se Ezekielu ono le tasi leo o perfecte tu le whenginga tu wai Paulo le perfecte whenga tu wai o le tarano le mata upu le atolu wono mata upu tolu wono fa upu lusumu le ono ma lusumu le fitu amen o fa mau le nko no tali lusumu le ono ma lusumu le fitu fa mai o te avatu fo ia te o tou le loto fo ma o tu u te tonu ia te o tou le anganga fo o te ave sea le loto maa ayo o tou tino ma o avatu ia te o tou le loto a ano o te tuina atu lo wanganga i to tonu ia te o tou to te sava vali ai i a utu la fono to te ana fo i ai au mai le loto fo au mai male anganga fo ia te oi fo mai la i o tala tuspa ia na te tuina mai molo na anganga i to tonu o lo wanganga to tonu oi o na tatu sava vali e lo la ia na ta ua foi upulo lo fitu lau te fai tau atunga i manino o te avatu fo ia te o tou le loto fo ma tu uina i tutonu ia te o tou le anganga fo e fai tau tu le anganga na o lai ala i titi o le anganga o le tangata le anganga fo o te ave e sea le loto maha a yo o tou tino ma o avatu ia te o tou le loto a ano o te tuuina atu lo wanganga i to tonu ia te o tou le alofa to atu le anganga o le atua to te sava vali iai i ia utu la fono to te ana foi i ia ufa amasinonga ma o tou faia amen mena le tatu sava vali fo mai o le anganga la na o le atua fo mai e moli mau yo tatu wanganga o le mena na o asola fato fana fo wina ko yo ka salvo ale mo kwa manga ia lata maftanga mle tua o lu sia songa si ke ia o so le songa ki o so do palo ka mai pepelo ia i lo kinga ile sia songa
ke whaalonga ko kongolo uloko, makua i o fio kiuti lai, o lau o toe whaamasino tu so o toe, o lai e ile mea lai, matua i ofa, wo i loa le leia elo uanganga, makua i ofa le mea lai whai. Is that ever happened to you? Wa isi teimi fo i lele, o lau ua mana i loa maftanga mea li, e whaiese me se te i loa le leia, e loa le leia lo roto ua, wa tupu le me se ia te oi. Whawhetai lai lea tua, pe a o ina tupu le langona le na, langona e lo wanganga, o lau e se, whaama walalo la teimi na, it's really good, o lai te langona, te lo tangata fu i lele alu e. Ya solo sa mo fu lele, au ka mo e lungo mo meo papa maa fu e so ka o ngawai reimi yok se vai, ka kisa ka mo e lungo papa maa fu lele, e lei mase ki ngao ka vai, ka mo e vonga le lungo papa fu lele ka, o ngola mo kwa ima fia pa o ka vai, mo ko yo ka le langonga se ki nga ke miol vevera la ka ke le langonga ma fie sia o ma sani ai o ma sani o tavai le ku i ngore ka ke mi uma fa pe na foila a ola o temina nei lo ka ngi usila o fa yo ka se e vai o fa yo ka ko kingi o mangi fingi fia pa o ka vai a o ka sa vale lai fafo e o e no ka laku room sitting room si ka mai mea e ka o no ka vai e langonga le lo ka vai sensitive ma kua i mangifi alo ka vai kua i loa le leia woia ska mai mea e kuai e ki ngalo ka vai asia wala ngona umai lo vai i tulanga ono wa manifi le pa o le vai fa pe na fu lau tatu roto a o nei i teimi la fu le fatu a Italia Yesu o el tangata fo e tupu lo se mete la ngona le leilo roto we se tau lona e fa ma wala lo teimi na e ira le teimi na ti ngana i lo we se ala e faia we e faia me se faia ya e wa ana e le to la ngona lo la le la ngona na wa mata lona mamau oi ma le mianga a o nga ikanga fasi se si we le ko la ngona le fio cute na i lo roto o ya po wale to la ngona o le leo na tonia te oi we se na life matal tu spa yo lo na nganga e bear witness with our spirit e moli mau mai lo na nganga yo tatu nganga bela na te tau oi ona e loa po o hai oi e te loa i foi a o lo ina se mea pe te loa tau tala se ese te mi ke ewa mausa o kala foi na every man e te ngale e kake se i foi fai sata tala foi le fuka kai loa i fonga voi sale ka kaunga fai le kala nga te la mona le lo roto le se o la tala tau lona tato fa mo la lo ina sorry lord why no one is perfect but you know how to humble yourself amen so o lo wanganga la na le ta o me tonu tua le tua lo na nganga tonu ya te oi e ta oi fa mela yo fa na o le tua e ta ia le nganga o le tua amen te ia fa ka ko mo vai po le se vai peter po ia la se point of view ka malo peter il tu se peter mo peter no ta o potolo mo peter no ta o potolo o le fa ingo ina Peteru i le foi upo ono le foi upo fa me tana Peteru o le tangata lilo fa ingo Peteru o tangata lilo fa mai o le tangata lilo o le tangata lilo o le loto ia te ua lea i le mea e le pala o le loto anga malu ma le file mu o le mea tau tele lava lea i lumo lea tua e fa ingoa e Peteru le tangata lea nganga e fa ingoa e Peteru le tangata lilo o le loto fumai o le tangata lilo o lai le loto o tangata lilo le loto e fa ingoa ina e Peteru o le fa ingoa ngana e Peteru o le spirit amen o lai tango Peteru i lantus tu singa fa ingoa ia le tangata na o le tangata lilo tato wo po le ase va ia Paulo fa ingoa e Paulo i le lua Korinito mene fa mau lalo le fa mau lua Korinito o lona mata upu e fa upu sfuma le ono upu sfuma fo mai o le mea lea matou te le fa vai ai au wa e ui lava ina tau wau ina umalo matou tangata i fafo ua fa fo wina le i totonu i lea aso ma lea aso fa inoa e Paulo o le i totonu inward man le whaaperetania, whai mai le whaaperetania. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. E whainoa e Peteru o tangata lilo, e whaingoa e Paulo le a tangata i totonu.
le tangata la le na o le tangata fou le na fo mai le tala polo se o ya ke riso o le tangata fou ia fauta ua mavai mea tuai faafouina mea uma o le tangata fou lana i se tonu o le tusi na Korinito o le upuna tangata fou o le tangata e leʻi ai muamua o le tangata fou fatoʻa fanau brand new o le tangata fou new creature so o le tangata fou lana i luma o le atua a e talia la Iesu e vea malii ma faaola ona fanau le o le tangata fou lena o le tangata fou la lena leua fanau o le tangata na e te lagona ai le atua po o lou agaga la lena o le soula le faauma tupe tatou mataupu lea i le tusi a le 2 Korinito lona mataupu e 5 na fa mertala Paulo tusi lalo 2 Korinito 5 fa upu mua fa mai awa o matou iloa a fai ele petia lo matou fale a pitanga fale lalo langi o ia te matou le fale mai le atua o le fale le I fai e 5 e fa avavau I le langi tu so le tino le mai Paulo le pitanga fale lalo langi mai tala Paulo awa a matou iloa a fai ele petia e pe fale ngaina foi le tino le o lala ia lo la foi le apitanga faale langi o le anganga le o le anganga le na e ola e fa vau le anganga e le oti se anganga le fa o le anganga e faie le faie 5 e fa vau I le langi fa vau I fea me fa vau I le langi amen o le tusi la le 2 Korinito 5 ta upo 5 foi upo ono ma le valu na fa mai o le nei o matou loto te tele e le au no ono ua iloa o matou ono nofo I le tino ua nofo ese I matou ma le ali fa mai o matou no nofo I le tino what does that mean a matou no nofo I le tino fa mai o matou no nofo I le tino let's go there 2 Korinito no ta upo 5 o le na fa au ma ta upo fa o le mtau o mtau upo 5 fa mela ia fa upo fitu fa upo ono o le nei o matou loto te tele e le au no ono ua iloa o matou no nofo I le tino ua nofo ese I matou ma le ali wa o le fa tua o matou savali ai le o le tino me fa upo va fa mai o matou loto te tele ma ua sili lo matou manao io ese I matou I le tino ia no nofo I matou ma le ali la tana noa Paulo fo mai a nofo o I le tino lo wanganga lai tutono lo tino ai nofo I le tino e te leo I le langi na fa atasi mareli fo mai absent from the Lord you are present with your body but absent from your body you present with the Lord o le tangata moni la o le anganga o le tangata moni la o le tino pe o fai atu o tana noa tus pa ia ma o lo vai le leia tus pa ia le anganga o le tino ma le vaenga lava ia e ao ono tātou tilo iai ma le whamatatu spa ia e ao ona whaapa ia ina vaenga nei le lo o whanau lo wanganga amene ia tātou atu lo vaenga lo na lua o lo loto po lo tino lo loto po lo mafau le vaenga le te whai e whiwhiringa o le ase va aia le fiong pa ia le atua amen le ase va aia le fiong pa ia le atua I le vaenga tātou o tu se Roma o lona mata upu sfuma lua Roma lona mata sfuma lua fa mai fa mo fa pelua la fa ma fa mai o le nei le au soe o te ai o yatu o tou ono le alofa muti vale o le atua ia o tou tu ina atu o tou tino I le atua o le taulanga ola ma le paia ma le malie o le mea lea e te tau ai ono o tō whaia whai upu e lua. Awa foi tau te a mio whaatasi ma le neila lolangi ai peitai ia li liuina I le toi fuata ino o tō loto. Ina I o tō sue pese ale fina ngalo le atua o mea ua le lei ma le malie ma le ato atoa. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. It's talking about renewing your mind. O lau o pon le spirit, o le tana noa Paulo I le e kalesia o tangata ua whaapa iaina.
o le tala no tanga ia Paulo I so la tu so tu fa upu le o le tala no Paulo tangata Roma o tangata ua whanau fōwina o tangata ua whanau o lātou anganga a le ua whai Paulo e whaafou o lātou mawhauwhau tu so la ua whanau le anganga e mana o mia le whaafou o le mawhauwhau ua mono ni ta upu mua mua whai upu e fitu whai upu e fitu whai mai Paulo o la utusi le nei ate o tau uma lava o I Roma o e ua lo whaina e le atua o e ua wala a wina e whai matangata pa ia o kangaka pa ia le kanu i Paulo whai mai ia o tau ia iate o tau le alofa tu noa ma le manuia ma le atua lo tātou ta maa atoa ma le alii o Yesu Keriso o leo tātou ilo o le tusi na ave ia Roma o le tusi na ave I tangata pa ia tangata o le atua tangata whanau whauina tangata o leitu tono le ekalesia ai o men mata upu le e se fulu ma le lua ai tusi I lo Paulo tu so laua whanau le tangata whauina o tangata pa ia e whamarita la Paulo au a fo ito te a mio whaatasi ma le neila lulangi ai peitai ia le liuina I le toi fuata ina o tau loto po o tau mawhauwhau ina ia o tau su e pese ale fina ngalo le tua o mea ua le lei ma le malie ma le ato atoa o le ala iele ngā ruenga e whai o tātou mawhauwhau for my Lord talata vita for my you restore my soul ole mawhauwhau la tangata e whaafau a olo na nganga e whanau e te whanau whauwina la ia Yesu ai tu mau alo mawhauwhau ole mawhauwhau tuai o le mea la le nae mafuai ona iai whai a onga o le tusi pa ia la tau te toe e ao a oina oe e ala na alu ta matiti le a onga e alu e ao a o le mawhauwhau I mataha upu tasi whaopopo le tasi ua lua e toi a o le mawhauwhau ina ia sa o le mea mawhauwhau wai o le mea fuina e la ina o ngare whai a onga o le tusi pa ia e na te toi a o ina mataha upu le tusi pa ia e toi a e ui o laua whanau le anganga o le tangata fo o lai pepe e te tau ona wha sa o le mawhauwhau ia o onga le tusi pa ia me lo nan fo mai lo tala Paulo I me awoni o tau winga whaatasi ma le larulangi ai peita ia li wine le toi fuata ina o tau loto ia po tau mawhauwhau if Aperitania do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind renew le mawhauwhau toi restore le mawhauwhau ia toi whaafowina amen e lua la vainga e tahua I ole mele ole whaafou le mawhauwhau ona ole vainga pito isivi ole upu le suia le tonu I tu sa matua I transforma o tangata ole li matua te le suinga oe pe ha ona sa olo mawhauwhau te lo a sa olo mawhauwhau sa o fo I me te whaia pe ha ona sa ole me te mawhauwhau I ai a ha o fo ina se se lo mawhauwhau e se fo I me te whaia wa ile te mi te mawhauwhau po le ale mana I fio ole aso te wha ala me le tae au mana I o lo aso ai tau lolo mawhauwhau si tangata na I tai right mai le vavenga ika se va ai le matau tia o le mea whai le mawhauwhau mea la nai whai mai tala pauru whaafau le mawhauwhau le na o au wala la ia lua e whaafau le mawhauwhau tangata o lo su e le upo le atua ma e mawhauwhau ma tuafu le upo ta vita mai o te mawhauwhau le upu I le hao atua ma le po asea e te mawhauwhau I lana upu o le upu na le wha mai meditates thy word o le upu meditate po o le upu fo le memorying o po laite o laite aluma e tau tala fate te inga o aso la fu le te alu o ka ko mai lo ke singa ruenga ma fa finga ruenga la so te lo te le ma faia fo le pi wo finga ka ke le nga ruenga o no fo no fo ala I la ke si fo le ma o ka ngo fo upu fo le I can do all things through Christ who strengthening me. I can do all things through Christ. Uso te tango ta ule upu le na. O la lau te tau tala le upu na. And that builds me up. O le upu na le atua. I can do all things through Christ who strengthening me. O le upu la na e whaafou e lo mawhauwhau. Tu se whai mai le ngarue ngau te le mawhaia. Au ke mawhauwhau le upu na. Fume o te mawhaia mea umal whaatasi mai o Yesu. Ioi. O whaia lo la ia. And I'm telling you. Ke lo ngarue ngau whaia ke amari mea makua. Umai funga uko yo wha uia. O ko fa ya yo ngol nga fa pe so ma ko le lo a so lo ke mfa ngo fa ya me la ai ono ai o ke research to tonu ya te ya tonu fu ya te o te ma fa ya me uma ile fa atasia to ke research ya te ile ala se me ke le mfa ya ke ma fa ya me uma ono Yesu tu sala o le ma fa la e ta ua te le la lo ma fa ina ia e loa
po ai ia po le ale le la fo tu so o lo fa tua o le fa tua o le me tupu to tonu o le anganga faith o le me tupu to tonu o le anganga a o le believe o le tali tonu o le me tupu le mafau tau make sense mo tau palingi meni kon mo so o le faith o le me tupu to tonu o lo wanganga a o le o lo tali tonu po lo believe e tupu to tonu o le o lo mafau mena te fai tau to tuspa ia e mafai ona e believe le tuspa ia e te le ia foi have faith e possible e mafai na e tali tonu e sa o le tuspa ia e te le o fa atu i mea la fa me tuspa ia even though la te lo sa o tuspa ia si o la te lo sa o me le tuspa ia e te le o fa atu ai why because faith it's an act of what from a spirit e mai le loto le tangata tonu na tuspa ia e te tau i le upu le te le ona faonga ina pe fe la foa i le faonga ina le upu heart ma le upu spirit i fa peritani sometimes it says heart that to me is a spirit sometimes it faonga le upu spirit so it's the same word o la fa le le upu heart ma le upu spirit tonu te no tustu singa fa peritani o la fe la foa i le upu le na e te tau na e loa o oio le nganga e yei lo mafufau e te nofo i te tonu o le tino o lo mafufau la e tā ua ia o le wha tā ua ina i le tangata o lo na mafufau te tau na e loa vai ese lo mafufau mai lo tino ia i loa vai ese fo i le mafufau mai le nganga o le nganga la o le vaenga na oio le fafanga i le fionga le atua e fafanga la lo wanganga ia malosi lo wanganga ai o ina i lo mafau e fafau malta tuspa ia for us to have the mind of Christ le mafau o Keriso ina i o tatou maua le mafau o Keriso fa pe i le mafau o Keriso na o ina le mafau o Keriso Miana ina mafau le Keriso o atu tangata tau ai le fafine fo i lele te tau matongi ma i oti wa o le mea i te tau matongi tu samartu la fono e te tau matongi ai ono le mafau o Keriso na mafau le Keriso fo mai le Keriso o ina se o tau le se ang sala tongi mua la na ma tangata e fo le mafau amen e le mafau i tu le anga o se mea e fo le mafau e fa fo wina umai le tangata amen so o oio le anganga e fai lo mafau e fa fauina la lo mafau e te nofo lai to tonu o lo tino e fai ngoe paulo le apitanga i le lalo langi no faonga ina se fa te inga fa pea o lo tino o le apitanga le to tonu lo langi ne po se ofu fa te inga a fai te alu i le masina e le mafai ona e watu i le tino le e fe alua i le masina ona fo i ele tutu se ele mafina ola le tino le atmosphere lena e se la e fa onga ina la ofu nai na la tulula ia e ola i le masina e ola la o i le masina ina i le ofu lena o le ofu lai fafo ele o se tangata moi ai o tangata moni lai totono le ofu la ke felo wa i dunga masinga o era lai totono le ola o le ofu tangata moni fa pe na fo la i le lalo langi o le te nei le lalo langi ai fa mele tala le tuspa ia ele o le lalo langi o to mai lo tala polo o le apitanga fa le lalo langi o no winga o la ele tangata lai to tono le apitanga wa ele mafai no ta o se apitanga pe fa ile se no foi tono o la no fo le tangata fo i to tono le apitanga le lalo langi le tino so o ela o lo tino la ai saula nei le lalo langi nei o lo tino wana o se apitanga le o lo wanganga i to tono o le lalo langi nei te fa wa ye mela na o ina o tangata e lua me tupu le anga o tangata lai ta o tuspa ia o le alu i o ile atua po le alu i se ori lai ta ua e tono tuspa ia lua no fuanga alu te fata tali e fo o lo walu le langi ia po lo walu se ori o no fuanga la na e lua e le eisi anga i o ti ona felo lua ila ia pe on ta tonu inis tangata fa mai e oi ku nga mau fo le kau kala ia fo i mo ona fa fai ngoinga tuspa ia me na fa te moni is a demonic wisdom te lo tangata ia o tala no i mo tu nga mau a te fai na mea a te fai le mea na o le fa te moni na o anganga na o e vala aulia na i tono le lua o la o e vala aulia ia nganga le anga na e le o to ia i lo ta mama lo tina tu nga mau o la o le langi po la o alu le mea o ia nganga
ai le o fe wa i tonu lo langi nei ia no te lo te le ia ngo ka ola fu kai o kala kiki e a me fu le fa ka kala fu le fa ia ku fa mar kala le mai fa mai o yo le ku ka mau fa malia wa ku ma ku ele te le so le te okay lo me ia lo anti fa ia me ia e ku ka ka vo ia ngo fo le ka vo e fa ka kala e lo anti nga o ko fa longo ku le mai fa mai ia fa malia mai ia ke lo fia le me le fa ke lo fia o ko fa ia ku ka nga ia malia ia lo finga ngalo ia le o la wo fa malia le ki Apollo o la mena mana o ti Apollo manga o le vi inga e va ku ka ngaka ia le va ku i mo kwa vi e ka ngaka i mo fa malia ki Apollo o la va fa Apollo ngai ki Apollo but no ele to ia o le no ti tanga tu se male mau tu spa ia ele ko fa wa i lo nganga ila lo ngai o fa ile si o ka sengi nga o fa e ki fa me o ia la lo yoki actually fa kwa yoki fa me yoki lo fa lo e ai ka ngaka ka ko ngunga fu ngai mai fa ma ai yoki lo le ai mai o fa le sho ke nga fa kwa o le kimia ki yoki ia o va ai lo nganga yo po lo o ko kuri o mi ke ro asa o la langi nei ele o se la langi fe o inga nganga ka ngaka o yoki o ke mongi e fe o la langi nei o lo manganga a uni fa se ile tu sama o nga tu spa ia luano fanga o lo walu ile o le fa vau de langi po lo walu se oli na manino la vale o nga Paulo e manisio mau o mono si ta to hola ile e na wo wo batua ni sio mau mai la fiong pa ia le tua na wo va ile loto ia po le mafofau ina ia mafai ona fa mamaina le mafofau au tato ia pe tu sina Paulo o le upu le tato ni ta upu le tino amen o le tino lo ala ia no tano ni fu matala Paulo fu mai o le nei le au soi o te ai o yatu te auto ono le alofa muti vale o le atua yo tu ina atu auto tino i le atua o le taulanga ola ma le paia ma le malie ma le mea lea e tatau wai ono auto faia fa mai tala Paulo o oe e te tu ina atu lo tino present your body o lo wanganga pe ono faia tu o le tangata moni o le anganga o lo tino le fa mai tango tu ina atu i le atua o lo wanganga la o tangata mai le tu ai tango tu na tu lo tino o lo tino la ele mafai ona e alu au mai se ta avale se tangata mai ko ngolanga farka avale ai ko saula ia ko present ai o ngo fo kanga kanga yo marka avale pe ke la ku fo i fa mai se solo ko se kanga se ko sa ko ku mai o me alo fale ya toi to e avatu solo ai ele solo kanga kanga fa penga fu ina lo tino ele mafai ona e presenting lo tino ile tua pe afa o le tua ona o le tino oi e tango la oi present ile tua fa mai la io tana tu spa ia o le taulanga ola so se o le upu sacrifice lo no inga tau ona fasioti pe tape mena na la io ona mai le manu fai le sacrifice e mai tape le manu ia pe me funa na mai Yesu e tau ona oti Yesu fasioti Yesu asia ono le sacrifice o lo tino la fa me tala a Paulo ile afo ile tusira me tala Paulo yo to ina atu o le taulanga as a living sacrifice o e la o le nganga e te tu ina atu lo tino e fai ma taulanga ile atu o taulanga pa ia mamali fa mai o le taulanga la ese o le tele la o temi tatu te avia tatu tupe te lo si taulanga o taulanga na ele o ta ua te lo taulanga fa le nganga le ta u tontu spa ia o lo tino ma le taulanga o lo ngutu le lau vi inga o mata upuna le ta u spa ia o taulanga fa le nganga ia tu so o taulanga fa le nganga o le taulanga e fa ye lo nganga sa lo nganga ave lo tino present ile tu o lo tino o le ngaluenga la le lo tino o le tauma o lo nganga fa fanga lo nganga ia malosi o ina malosi lo nganga o le mafai lo e lo tino po lo tangata tuai ma mafofonga leanga ona toe overcome o lo la wa tai le nganga pe no o fair fa te inga le sia so ino we fa nau lo nganga e tolu va enga le tonu tu sala a lo nganga le i wa lu lo nganga e tai ya tu le tino ma mafofanga o le nganga la wa o fai ma tai mena le lo wa fo le nganga le e fe so tai le nganga o le tua
Whawaila i o i lato umo e ta ia le nganga o le atua. E le ta ia le nganga o le atua so mafu fau o le mea nai whai oi. Nai whima tusi pa ia. Iau tau wha fau o tau mafu fau o le mea e whai oi. A o le nganga o i nai sau le atua ngā lue ai. Pe sau le atua tala noa i lo nganga. O lo nganga la na le ta ia o whawaila ia o i lato uma ta ia le nganga o le atua. O wha nau ia le atua. Te loa i te lo tangata ta ia tupe. E nisi o tangata fu le famai ma ngai ia ko kongi o ngaluenga Euskalia kako wo Euskalia o ta ia ono ngaluenga have some smile e se mer ta inga le nganga o le tua e foi nisi e a foi ma fu ona e nisi ka famai kia Kevin fa kure loku o li mangi ka usanga o ka wanga wa se fai le loku le laka ko o fai me mana o tangata le me mana o ile tu. Anyways, o le winga la utala. I want it to ia tato I mafuanga. Any reason? Pe te ia tato I mo o ava noa. Mo lo le ava noa fai le me le fai. I want it to ia tato wai o mai fonga. E ki nga inga I menga manga o nga kai fai. Ai e se menga manga o le to ia o fai. E o tala mo ia tala le e se fai e se o fai fi au na mata tano le sia so ke fu mai kia ile ngaluenga la ngaluai tala no mai ia ta o fu le fai mai le tinga inga fai le me lai fai le taimi na au le ka o ko me lai fai o fai ngo fu ala ia no fai le me tele o me pisi se fai au fai ko okay mata tano le me se o fai tu okay o la se tala le tu ia te oil fainga ia wa la ofisili pe fa fena fa tu le tu ia te oil fai wai ele ma faina na vatu ele tu singa luenga ia o ele ka o ke oil wala fai e fa fena fa ku le tu ia te oil fai le la wana fa ku le tu ia te oil fai e ia fa mai ke au me ne o fo on mako ki a ko nga manga oil fai ia on mako amen on mako fai la kusi manga oil fai le me ia o talo fala sia o fai fea o le winga la tala a honi te ia tatou I manatu tangata ma no even me if it's not in the Bible don't follow it to spia ai Paulo melo taton wai te ia oe e le nganga o le tua a honi te ia oe se fai la unga ma ero kiro fa pia o fa pia ni so kala ngo kia la ko le kiro kala ngo kiro fai la unga le fai la tala aua nei te ia o tou se fai la unga ia te ia o tou ele upu ale atua ia te ia o tou ele upu ale atua o le fionga pa ia ale atua go with me I want to end le fiafine le Lua Timoteo alona mata upu e toru foi busumar fa foi mai a o oe ia tu mau I mea uma ya o inai oe ma ua mau tino ia te oe ina ua e loa o ia na o atu wai ia te oe talu foi ino e tamaititi ua e loa tusi pa ia e mawhaia o na whaapoto wai ia te oe e hui ai I le ola I le whaatua ia ke riso o tusi pa ia umalava e mai le nganga o le atua ia e au ngā fo ia e a oa ai e a oa iai e whaatonu ai e whaapoto ai fo I le ami o tonu ina ia ato atoa ona le iai o le tangata o le atua ia saunia lava ia I ngā luenga le lei umalava o a fionga pa ia umalava la le atua e au ngā e a oa ia whaapoto ai le tangata o le atua ina ia le lei I ngā luenga uma o le fionga la le atua fumene le tantus pa yoro na nganga e na te a o ia te o tou amen e a o la le nganga o le atua te o fumela ia na te whaamanatu e whaamanatu atu la ele ngata e o ai whaamanatu atu fo ila le nganga o le atua whaafefena whaamanatu atu le nganga o le atua ia te o se mau tuspa ia ai te le whaitaua how can he remind you something ai te le readinga e te tauna e whaitau mua masue a ona le teime mana o mia whaonga ai o le atua ona whaamanatu atu le nganga o le atua ia te o le foi upo tuspa ia a o da tofo ina oi ona whaamanatu atu la ia sea ona o la sa e whaitau ai o le ala le mea la whaamanatu atu le nganga o le atua pe a whai e te leiloa ai wa e loa uma pese Beyonce wo oi pese ra upe pese wa e kaulokoa uma pese ai le eise foi upo kuspa ia o mai kaua
Yo le ala le mea anga pes ela vea I o anga pes. Amen. O afionga umala le tua. E o ngai e o I fa atonu I tato. Ia fionga pa ia le tonu ale tua. Ina ia tonu ma ato toa tato. Tato sa valinga. Fa maulalo mau nei o le o tusia Roma e ono. O lona foi suma lua. Le foi mai le tala Paulo yo tino le o tonga fai tau watu po mai o le nei. Aua nei malo le anga sala yo o tino au nga vale. I lo o tonga wai iai I ona tu ina nau. Aua fo ina I tu ina atu o tino I le anga sala e faima au penga ale a mio le anga. A ia o tu ina atu o I le atua. We, fa metana tu spai aua nei tu atu o tino I le anga sala e faima au penga le anga sala. O nei na e nofo. Le lau tanga wa te whati ta inga. Ai anu nei tono fono tanga. E nofo tono fono tanga e te I ua whaari ni manati. E nofo lolo mafo faulo wengi makuawe vesi le fono. E ile teimi e lua leo e latu ia te oi. E ile teimi e te ita I te mana oi wha leo se me e a whaina ile stangata. O le tele o manatu walu watu ia te oi le teimi na. O te iloa. O le whainga tā I ona elangona o le leo o le atua le teimi na. Keimi ngā mo kwa e ika wa leo kele a manatu le tono lo mafufau. E lua la me te tango tu ina atua I oi pe o whata inga la o lo ngutu. O lela e tango tu ina atu lo ngutu o le vahenga o lo tino e wha leo ai leanga sala pe wha leo ai upurti Apollo. Tu so leo e tango wha o ngā le vahenga o lo tino e whaima a upenga leanga sala. Ona e upuleanga I lola I le oi. Ona upuleanga I lola I o tangata. Tu so le wanga sala le wha o ngā lea vahenga o le tino e whaima a upenga leanga sala e whasi o te le tangata. Whamai leo Paulo, aua te wha o ngā ina, tu sa lava mena e whamai le tala tā vita, o ke maku wa ia, ka ofi maso o lo ngutu. Makua ka loka maso o lo ngutu ina ne I o wanga sala ia te oi. Tala tā vita. Whamai o te makua I o māpungia. Ia awangi I o wanga sala ia te oi. Ele mana o wha o ngā lo na ngutu, e wha o ngā e tau tala le angai. E ofo I le e whaima a upenga, ale ti a poropo a upenga lang sala. E ofo I o tamtama I le ima. E te tango ai taipu lau ka mai complain fo I lele I lunga o mea fo I lele. Me tala tu spa ia o le fighti o le poto wha te moni. Upa tu spa ia. Whaila nai wha o ngā fo I o tamtama I lima. O nai whaima a upenga le ang sala. Mea nai tau ai lea whanau fo wina wha fau le ma fau fau. Ia wha o ngā lo tino e au auna I le atua. O vaenga lava la o lo tangata la tatu e fo I loa I le afo. I le afo. I le amatanga le tātou tusi, le na tātou whaitau ai. Mene o le tangata atoa lea, o lo tā ua I tutono le tuspa ia. Whai mai le whai upo e wha, whai upo e lima, ia e alofa atu ia Iova lo watua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malosi atoa. Mea lava te tau ia oe o lo tangata e te alofa I le atua. Amen. Mea o lo tangata atoa na me fula na e alu te tapuai e te tapuai mai lo wanganga e te siva fo I lo tino e te siva ona lai te tapuai le atua vahenga atoa la voe your whole being foi mai la I o le tala le ala fo al tuspa ia awane I tauleanga ina lo loto o lo wanganga ma lo tino I le aso le ali ia whaapa ia ina ia o na sau Yesu e avatu lana e kalesia o la ua o lai e le leilea le tino, le leilea nganga, le lei mane mafau fau, o lai te mafau fau le o vaenga umai a lai sa o umai lumo le atua. E ila o le saren tene, let me tell you a story. E se tasi o uso a tonu na tango fa o ngā ia te lo teimi o te awa o ina, no tana noi le mata upu o le angasala, no ta uala se mata upu whapea. O le wha ipoipoina e tā ua I lumo le atua le wha ipoipoina o niunga hali no whai atu lai a whai te lua le ino nofo e tā ua le wha ipoipo a te wala au mesi uso I a te au le aso sa me o tupu whawhita hauri o ia malana partner sa whapea o na sa tau mawhai na umalona wha alongo I le awa onga I no utala noa fo I le atu ino no tu latu lo whai le
fai la pana e moi potu ese you know at tauna fa pa ia mo la ua fa sa o lo mo le tua ta o filang sala you know fa sa o mo le tua no la uta no le nga ngole tua anu la io sta mai ta ile tala no o tala le o te le Lord story ato pa o tala le fa tala mai si uso le na vala au me mana o mir so soani ona na halu ile au na le atua ai fo ia tu te mai ta ile mai au na le atua la ku kuringa ia mar fali no explanation tulina ia mar fali no explanation ona wa musu no fo a fo tu so le na mana fa ipo ale wa tuli male fali le na vala au mai ai o te lei loa la story ato po le halo na mafua anga. But for me, I make my judgment according le mea lana tupu. Mele na whamatala ma. Ia te au leila ngona lo whano noa. Ona o te loa. Ona o le sau wa i ale o tato wola wha leanganga. Tato te lei wha ma mawhaina leanga sala. Tato te talia lo Yesu. Kako ke le koe ango ngisi mea. A pepelo ale pepelo ngoi. A kako ako e all right le e kalesia. Which is a sao i te tau no tātou whapale ai aua na i ngata ina, te tau o na tupu tangata. Ia te tau o na o lātou i te tupu mai lunga a whai o laua lātou le maa moe ua, o la ua ngā lua ile nganga o le atua, e mana ai whaipoipo. Whaipoipo ai aua tu lia. It's so sad. You know, like, e peo no whai atu inisi o fo ilele o wala au mai, wa mata ona, au tala noa tu langa sala. Let me tell you something. O tau loa tangata i no ia parapa ni tutono tuspa ia lena o atu tangata. Lena o atu wala au pe au mai parapa pe au mai Yesu. O le ingoa parapa i tutono tuspa ia. O longa ingoa Jesus. O Yesu le ingoa parapa. O Yesu, Son of Man, le ingoa atoa na o parapa. Le parapa lena tatala mai e adu Yesu e o le ingoa ngā parapa. Jesus. E lua la Yesu ina au mai. O no Yesu o le ingoa common o le ingoa Yosua. O le la mai parapa. O le tala tangata, au mai le Yesu ngai e fie le Yesu le fai le kalia nga so se mea le Yesu e kalia nga sala. Au le Yesu ngai kala ngoma yang sala. Ave fa kaugo. Kusol to ai nga Yesu na le ton le kale sir temi nei. O le Yesu e all right le ang sala. Sa o le lofa tu no le tua. E alofa e famartala Paulo. Aua na i whaia mea na maalofanga. Aua na i whaia maalofanga. Ta tauna o a o tangata ia tupu i le anganga. Ona, a o ina sau le li, whamai e sau e vatulana e kale sia le aise pona, le aise manumi, o le ale e kale sia na, la e ta ua foi, ia sau le li, ia a toa le anganga, a toa le loto, a toa ma le tino. O le tangata ke risiano le na, o le tangata na e alofa moni a Yesu. O le tangata wailoa le angasala, o naru ese maila ia. Ai le o le Yesu foi dele, e talia na o le angasala. Angasala, it's alright, ke wha mahangalo ya, oi, yeah, it's alright. Oi ne e maua luma. Eno, e ti ngala foi dele le tulanga, I'm hurt in the spirit, ona, o le walu watu le maa moe, wa mana o mie le maa moe, le wha aula tanga. E mana o mie le taha ufi langsala. Ai saudu wha iunga tuli. Na wala au mele siuso, foi dele maa wha soa, ma, you know, ma tatalo ai, you know. It's so sad. But anyways, pea no whai atu, ia ta pena ina oe. Aua ne i ta pena ua umana u whaalia atu, ngor tātou mata upu mua le nā, no umana o le neia fie, e whailo atu, ia ma whaasolo tu fōr tātou mata upu. Te le lava niso mata upu lau tatanoai, au te mana o ina mwhai o na atoa ia nisi o vahenga ia mo outou. Ina ia mawhai o na outou iloa, pea no whai atu, o le awa onga lo te whai atunga, o le te whaalia atunga maua tu spaia. Ai pe o le fo o walu le sami lo loto le te mire nei to tele fo inisi ona e tele na la unga le upu le tua, you know, praise God o la unga la na upu ai ta ua yo to ya o ino le upu le tua to ya o ino te lo fa ya tu la wa to la wa onga ya wa te lo foi o le foi la ya inisi ila to wai o le mata upu nei e tele na fi na o ya o onga te tonu ta tonunga. So now, if you are willing to argue with me, ele ese ta tu pe mo wai. Mai levi ia I fo ile atua na vala au tātou ile atua e manu maloa nganga moia ele I vala au tātou ile atua ne io tātou malo I tono se mai afusu po se mea fo ile le tātou te maloa ini e ese ale vala au wino tātou ile atua io tātou maloa nganga o lea lau te whai atu ia te auto
ia tātou whaataua le upo le atua, tā o whileang sala. Ai tupu, mai tātou tupu whaleanganga, o le tele yo vāvenga, lai whao ngā isi tangata, lai whaite lole, e le aso no walo lua kua ule fia o whai sa o i le atua, o whaku i le atua, e pe ke wha au ea. Lai mea lenga whai vāvenga, ka ngaka la whai vāvenga pe kelu ma mele ngei, ai kere i whai ase vāvenga yo ulima. Lai mea pe ke wha au ea. Sometimes, I know, for me, I was being honest. You know, like, what ka fiu ka ke ola whaleanganga, ka ke fiu e whai se me, ele I kupua se mea, you know, over ai loi no na mafua anga, e ta tau ono o wola I le ola wha pa ia ina, for mai o tau pa ia, a wai pa ia le atua, e alu waku rara ka mai kiki e fia pa ia, ai kuri male e kalesia. It's sad. Now, e ta tau no tutu wha atasi, o ai eini si e tutu e ta hawhine ma ta upu lea, tutu le teimire nei, au ona le atua. I know, lai to tele au ona le atua, lai la to te la wina, lai to. I'm not pointing a finger, but I'm just bringing up a point. I want it to oi lalo le level e kalesia, ave le e kalesia le mena mana o Yesu. Ole ola fa mama ina, ma le ola fa pa ina. Ole ola mo le atua. Le la ole fo I wo so even though there is a cost. E ye le cost o me umane te faia. I know le cost to tono o ta upu ia tano ina e le ko fi kala mo ese sia oe e le ko fi pa hey, as long as you grow in the spirit tato wola uma mo le tua. I'm just here for the audience of one. I'm only here to please Jesus, not anyone else. Faftai le tua pa o loua ta talo atu ya te o tau le whanau le tua e mana o Yesu ya wha mamaina oe. Mana o ia wha mama ina lo wanganga ia e tupu I le anganga ia e sau ia wha o ngā ina o e whaine te tele ia e la vea I se anganga tele I o mea mana o le atua wha o ngā ina o e le mawhaina wha o ngā o e pe ele tupu o le vai aso la o le aso tofi le ua umar tātou wha vai o le aso tofi loa o le utala noa ino le spiritual growth ia po le tupu lola I le anganga o le tele I o mea matau tia le la tātou wa ai o le ala fu nau o sau e whaile nei a o onga a vatu fua uma nei mea uma tau te leo tutongia o lo unau ta inga ia wha amalia Yesu ina ia mawhai o na soi fua malolo ina re tino ke riso wha atase I fo I maisi a una le tua e tā ua le launga o le upo le tua ai ese fo le tā ua o le awa o ina e whai ngofia le launga amen e whai ngofia le launga wai ngalo kanga met kuspaia kusi e launga I loa a o lola ina awa o tuspaia e ki sau met whengin kwai kau whengin fau o vaenga uma I e te tau ona so tai uma that's why e te tau fu tātou te talo le tasi mo le tasi te talo mai mo hau te talo te fu ia umo oai amen ina ia mawhai no tupu tātou sa vari whātasi au fu I tātou te whina wai e ia whapiona ia te tātou leanga malu ia maleanga wha Yesu vi ia le tua nau o umo no fola ina tunga le wha vai o le vai ino le tangata o te iloa nana watu uma mau o tuspaia wha asino tu ia te o tautono tuspaia o upu nei tono tuspaia o te leiloa la polasi si mea toi whai atunga a na ua umo no tango a watu vaenga uma sometimes o le iai o le wha kuriki ma le wha eperu e ke confuse you know the truth is you know the word is so simple. And sometimes it took a theologian to confuse you. But the Bible is so simple. If you read the Bible by yourself, you will understand. Ai wha makala lo lisika ngaka e confuse lo a le upu ia. Whai mo fio le upu le atua. Amen. Vi ia le atua nea fiafru tātou whaasoa na o le tātou whaamalosi funa mo oe sa moa. Ia o te loa o leo whaia le tātou a onga le nei o leo fo tango record. Ia wā fo le tūlanga o le tātou a onga e tūlunga o le tātou YouTube. Mo I lātou fo o le awhia mai moa mai. E mā fuano mana o e whaile o onga I lunga le YouTube. Mo te whia tātou tunu. O ne to tele nisi na wala au mai. E mana o e tūlunga o le fo Smart TV. Ai le mawhaina wha o ngā le Facebook. E nā o le YouTube e mawhai ona wha o ngā le Smart TV a lātou wā. Lālana talusanga mai. Pe mawhai ona whai lunga o le YouTube I la fo. I le tūlanga le. Mo mea o onga I nei. O le mea lana le ala ino utau mawhai e whaise awa onga I lunga o le tātou YouTube. Te talo I le tua e fisosoani mai. Te talo tu foi.
ia nei mawhaino tātou maua tātou wanga I runga lai whionga pa ia le tua tātou talo le tua mātou ta maa whaaftai mo la upu mātou Bible study nei whiafi o ina fu ila upu ia ma wha soa foi ma whaali a whionga pa ia le tua I lau whanau o lātou ma vai mai mo lātou tilo ta maa e fo I le vi inga I lau whio nā tia le tangata e ta talo ia te oi ia whaapion te talo o lātou mata o whaasolo o mātou mata upu e hao o ina ia mātou sāwa vali whaatasi le nganga nei ia mawhaio na o ina I mātou le upu le poto o le upu le malama lama o le upu le mai ia te oe ta mā ia e whaamoe lava ia te oe mai le poto ta mai o mātou tangata fo I vi inga I la o fio o le tano le maro lenga suafo o Yesu amene ma amene ia o le sia tātou Poro kalame na nei e fiafi Samoa ia o le naunau ta inga o le tau mawhai e whawhanga ino tātou tangata ia mawhaia ia le awa o ino le upo le tua pei o la petelu fa mai e ao na to e awa o ino o tou ia ma taha upo le tuspa ia ia le la o la tu ia fa solo atu mawhai atu ni so awa o nga nei ia fe so ani ia te oi ia e fa pio na nga I luma lau sa valinga fa le nga fa afta ia tu mona ia uso mai America uso mai Australia o la lo I Wellington to telo ni so I la to ia na so tai mai pe mawhai na fai ni so Bible study tu langa ia ono lau fa nau le nga ai mana o mia la le fafanga ia le o musa mano o le lotu ia le lo lau fa tino ina nei o onga e tau mawhai e fafanga yo la to wanganga e mawhai loa ia te na to wafionga pa ia le tua fa manuia le tua ia te oi Samoa fa aftai fo mo nei fiafi fa aftai le mafuta mai o fa nga solo tato o onga fa aftai fo mo te lia ina o le o onga I lungo le nei page I lungo lo timeline fa aftai fo I tau sanga tu am faina share veos fa manuianga fa fo I pele le vi inga I tato tua yo tato pro kalame na tato bainga mo na o le vai ino le tangata atoa o le tangata o le mafau o I o le anganga e whairo na mafau e nofo I le tino e taha uala e la tato tatanua I le tino o lumanai so tai lo anganga I le tua o lo mafau mo lo tino e tula laulangi o lo mafau e whaia le whai unga o le teimi le nei o le o te tala noa atu I lo mafau ai o le fe au no o maua I le anganga a o lai na pasi mai le anganga le fe au le mafau e tu ina atu ia te oi a sau na le fe au mai le anganga e le sa o le mafau e pala le mafau e fa winga fo tu spa ia se e fa winga fo ile le va tu spa ia fa masino I tangata ai a fa ia sa o le mafau e lu watu fo ile upu e mama le upu amene o vai tangata ai o la unga ai kuse kupu se meo lo la unga me nganga kupu ka mafai ai se fasi kanga fa ngar kuspa ia fasi o nganga tu sala o la ser mafufau la wa lo la unga lo le me nai ia ta mafai kikinga ile nganga nga me la na ta o se ser mafufau o la sa o le nganga ai se ser mafufau me fula na ta uai mai nga umala ia sa o le mafufau sa o le nganga ia sa o fo ile tino I lumo le tua o le taulanga e pa ia mama ia fa manuia le tua e te oi Samoa te mafa aftai fo I vi inga I la o fio fa manuina le suafo o Yesu fa aftai nei fiafi o le suafo o Yesu amene ma amene tato tu e felo ai Samoa ste mo I luma la stofi la fa pe tu e fa ia I ro tato o onga o le a mata I loa spiritual growth ia po le tupu fa aleanga fa manuia le tua nei fiafi fa so I fua ia Yesu o saunei o le mawhai ona o whangalo I na loa lofa e sili ese taimi o te whangalo ina whamanuianga wa e saunia whawhetai I loa lofa e ui ina whaingata ua o I loa nei una o Yesu o te sawai ua o sa me fa amawa lalo si o lima ia te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea ua e whaia na o lofa Yesu e whawhetai
Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma O nā oi lofa moa moa Yesu e whawhetai loa lofa Yesu e atoa ma loa ngale whawhetai Yesu e Yesu e whawhetai Whawhetai Yesu No li I whawhetai Loa lele Yesu e